Ninawasalimia ndugu zangu pande nne za dunia, mashariki, magharibi, kaskazini mwa dunia, ambapo mlipo nawasalimia kwa kila heshima ambaye kila yeyote aliyepewa na Mungu. Bado mnaendelea kumsikia ni Asaf ya Mungu ambaye huaga nawapatia habari mbalimbali kuhusu company inayoitwa Dynasty Global. Nimerudi tena kwenye upande mwingine kuwaonyesha ndugu yangu anayeitwa Joseph kutoka nchi ya Rwanda. Yeye mwenyewe aliyejifikia kwenye kiwanda kikuu, makao makuu ya hii company huko Malaysia. Mpaka akafika kwenye kiwanda ambapo panatengenezewa hizi bidhaa za Dynasty Global. Akakuta kabisa jinsi wanavyoziweka kwenye packages ili ziweze kuwekwa kwenye nchi mbalimbali zilizojuana na hii company ya Dynasty. Ni huyu mwiriwe neza meze neza Dynasty Global Rwanda wenika kamete Nsengiyumva. Of course nageze hano kuri company yacu ikora products zakwereka ngo nahindire kumekinga songo ese products zacu dufite uruganda yego igisubizo ni yego. Why reba hano izi abarizimu aho bazikora ku namwe kuzeba izo bamaze gupakinga and iyi ni machine idufasha gukora izo abarizimu azikanisi hano hose abantu bari mu kazi bose bari barapakinga products zacu zitwa abarizimu. Look at this, ibintu birimo happening umunsi kundi imashini hano ziri set kandi kwa kundi babashoboza gukora iki gukora za product ndashaka kuvuga machine there is confidence. Look at this, barimo barakwereka uyu ngwari mu kazi kose arimo arapakinga umunota kundi because company kuba dufite uruganda rwacu ibyo dufasha kumenya ngo na company Dynasty Global company yonyine ifite uruganda. Why ntabwo tuzafata umunsi umwe ngo na product ahubwo iyo ufite uruganda rwawe ubona product. Look at this, iyi product cyangwa ni machine ikora no center iyi ni machine ya then of course ukuntu kukazenguruka aho ngaba babone kuzikora then of course muri arareba hano izo ni machine ikora product zacu ngo zireba aho ngaho izo ni machine mu ruganda ndashaka kwereka. Look at this, look at this wonderful brother anga ne product zacu kuzikora center ni machine bazeba aho ngaho zikorwa muri baziye bari basohora umusikundi bivuze ngo nta munsi n'umwe company zaba idafite product. Why niyo mpamvu Dynasty Global ariyo ya mbere hapa alikuwa anakaribisha ndugu zetu wa Nyarwanda kwamba vita nao irebere ku maso na sio wa Nyarwanda hanyuma iyo baranze kora product what next hanyuma ibazo kuzipakinga nkuko ureba hano ku rwanda kuzipakinga hano zose bari mu kazi kose umunota kuwundi bari mu kazi muri abareba izo zose products zose kuzana mu gihugu cy'iwacu nkuko ureba zose bari barapakinga nyuma yanga iyo amaze gusohora baze bakazipakinga hapa ametuonyesha kwamba ziteguwe cyangwa se ziri ready to be delivered to different countries all East Africa, Uganda, Rwanda, Tanzania, South Africa, Malawi, and of course Burundi and the entire world. Dynasty Global, we deal with confidence. See you. Hapo kwenye hiyo sehemu ambapo alikuwa anatuonyesha ni ambapo wakimaliza kuzitengeneza na wale wafanyakazi wakimaliza kuzipakia kwenye package wanaweka kwenye mabox. Hayo mabox sasa walipowekamo ndo wanazigawagawa kwenye place ama kwenye nafasi wanazoziwekamo kulingana na inchi zinazotarajiwa yani kupelekwamo. Kama ni upande wa packages ziko kwenye maboksi zinazorushwa kwenye nchi ya Kenya, zinazorushwa kwenye nchi ya Burundi, zinazorushwa kwenye nchi ya Rwanda, zinazorushwa kwenye nchi ya Uganda, kwenye mataifa mbalimbali. Hapa ndo wanazipaki ndo zije kuchukuliwa zipelekwe ambapo kwenye mahali husika. Ndo hivyo sasa, nawakaribisha nyote. Kiwanda cha Dynasty Global ndo hicho tena, kinatutakia kuwa na afya njema yeyote ambapo alipo kabisa. Dynasty Global, we did with the confidence, kwa kutakia kila yeyote kuwa na afya njema kabisa. Asanteni sana.